السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة دعوة نقول ماستوري أما ست مجرى قنال لي اتفوفوفتا دعوة علماء يرو دعوة قدنو واقع يرو سنجرو والقبسي سني هاسوان يو جا رمضاناتي واي رمضان يو حجيتي واي حجي يو زكاتي يا زكاتي واي زكاة وهند يو واقع جرو والقبسي سنمني هاسوي نف كوني كنما داعي كيسا يستوكودا وروتا واقع والقبسي سني دعوة قدن كيسا توكو شفاتي جمال واقع والقبسي سني هاسان garuu daawaa isaanii kana sharafee nama dhuunfaatti deebisee naannoo tokkotti deebisee namni ummataa fi sheeka walitti buusu ummataa fi nama dhuunfaa namni walitti buusu warroota miidiyaarra walii gadi deddeemanidha. Maaliif barbaachiseef yoo sheeyni tokko waa'ee khamrii dhugu waa'ee sirbaa haasaan nama khamrii dhugu nama sirbu tokko dhaqanii suuraa isaa fidanii daawaa irratti sheekaa irratti hidhuuni siif dubbatee si arrabsaa jira sheekni jechuu ibsuudha. Kanuma ergaa biraa of keessaa hin qabu. Naannoo tokko irratti naannoo tokko fiddee shi'aara naannoo tokko fiddee yoo irratti hiite sheeyni ebaluu naannoo akkasii arrabsaa jiraadha. Kuni daawaa namaa sharafuu jedhama. Ulamaa yeroo dubbatan nama dhuunfaa ebaluu jedhaniiti miti. Naannoo kana walii galatti dubbatama daawaan. Daawaa walii galatti dubbatamu sana fidanii suuraa nama dhuunfaa irratti hidhuun naannoo tokko irratti hidhuuni kuni ummataa fi nama daa'isa wal dhabsiisu daawaa ulamaa sharafuu jedhama. Inni biraadha namati suuraa isaa khamrii dhuge san fiddee asirratti laxaftu sana ka sirbu fiddee asirra keessu sana nam tokko namni beeku hin jiru si malee sii fi nama si fakkaatu malee namni beeku hin jiru. Har'a garuu suuraa isaa fiddeeti suuraa isaa fiddee isa sirbus isa dhugus fiddee yoo asirratti laxaftee daawaa sheekni godhe wajjin gaafa gadhiiste ebalu kun khamrii dhuga ebalu kun ni sirba jechuu ka ummata beeksisaa jiru sii kanadha. Nuti namoota gariin nama gaariidha jechuun beekna waan gaarii irraa arginas garuu waan gaarii isaa san dhoksee ka hamtu achi ol baasaa jiru warra daawaa ulamoota sharafan. Kanaafi warroonni daawaa ulamaa sharaftan rabbi sodaadhaa ulamaa fi ummata walitti hin buusina. دعوة علماء نوران الدسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.